roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 7880576. Yes, bakunze ba Jeune Official rero aha turi ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mu mujyi wa Goma. Umujyi rero wigaruriwe cyangwa se wafashwe na M23 ku munsi wo ku cyumweru tariki 26. Gusa ariko baza kwinjiramo ku munsi wo kuwa mbere tariki 27. Aka kanya twahigeze neza muri mujyi wa Goma ndani, aho tugiye kuba dukora press conference n'abayobozi ba M23 bigaca impaka rero maze bigiye biri gutangazwa n'abarwanyi cyangwa se na FARDC na guverinoma ya Kongo M23 itarafata uyu mujyi wa Goma. Byinshi mugiye kubyibonera, icyo usabwa no kubana natwe kuva bitangiye kugeza iyi press conference isoje. Iyi press conference rero igiye kuba irimo abayobozi ba M23 batandukanye, ngira ngo inyuma yanjye hano namaze kubona ko uwitwa Wiringoma ni nawe mustare navuga rwose wagaragaye cyane hano muri uyu Rwanda cyangwa muri AFC M23, kuko niwe n'umukaba n'umuvugizi wa M23 ni Lieutenant Colonel rero Wiringoma wamaze kuba rwose yigaragaza cyane. So ibindi byinshi tubaza kugenda kwigarukaho, icyo usabwa no gukomeza kubana natwe. Soyez un peu patient, patientez un peu. Le chef vont venir et ils vont s'adresser à vous. Soyez un peu patient, ils vont venir. Ça va? Ça va. Moumoure, Bataza, Mukani. Ça va? That is good. Alors, soyez free. Ok, merci. Niyo bita mota kibonda kiremereye cyane gipfunyitse hano. Goma etagenwa. Ndabatambagiza umujyi wa Goma sasa. Reka manze nkurure kino giti ngizuminge mu kibone, ngikurure rwose mu kibone. Abitwa ba Micombero barahageze rwose, bahageze ba Justin Kabumba bose barahari. B'abanyamakuru rwose bakorera mu mujyi wa Goma baripotingaga report ya risasi na mageruwi, ubu rwose bakaba nabo bahari. Kikwereka ko nta kibazo. Ntiwaba wari umunyamakuru waba uvuga kure mu 23 ngo ugere hano i Goma, byagusabaga rwose gukora ibinyoma ukabesha ngiri gukubitwa kandi ari ukubesha. Muri iki gihe rero ibintu biri kugenda uku nguku, urabona ko bo rwose nta kibazo barimo baraza rwose. Barimo baraza imodoka afande
bijya birangira nawe ukaba umuntu usabana n'abantu bose. Niyo yarwaye n'umucunguzi ntabwo nzi ko mu buryo bw'ifumbire bwo mu ishyamba rishobora kuba zirwana na leta kandi bambuye bagenda ntabwo babuze abanyamakuru gufotora. C'est Laurence Kanyuka, le porte-parole. Good evening, everyone. First of all, yeah, we are here. Ok. Donc on est là pour vous demander pardon. Ladies and gentlemen, so what we have to say in a moment is that we're asking for some forgiveness. There were some issues today that we didn't have the time to come to speak to you on due time. So tomorrow we're going to have the time to talk on a long day. Donc le chef, donc il devait venir, mais il y avait beaucoup de travail à faire. So the boss is going to come tomorrow. Today it was not possible because there's so many things happening. On vous amène dans un hôtel. So we're taking you down to some hotel nearby. Vous allez dormir, vous allez manger, il y aura tout. So On fera tout pour vous. So you're going to rest until tomorrow, then we're going to plan something. Et demain, nous allons faire ce travail. So we apologize for that. Tomorrow we're going to do so. We'll give you time.